هەیاما بێتری 20 ساڵایە کوردên عێراقê دانوستانên ڕاستەڕاست بە هەفەیمانیên خۆیان ڕۆژئاوای و ئەمریکای دکن بە تایبەتی پەیوەندیان دوارên سەربازیدا di dema Saddam Husên de ev peywendî rasterast bûn û sedemên wê jî xuya bûn ew jî ji ber dijmendariya di navbera partiyên Kurdî û desaletdariya Beዕz de bû. Lê piştî sala 2003 ev peywendî hin caran dihatin guhardin. Ango hin caran rasterast bûn û carên din jî beriya hikûmeta Bexdayê bûn. Hêzên pêşmerge dibînin ku ne bi tenê wergirtina wan ji piştgiriya serbazî bê destûra Bexdayê. لێبەلێ حتا ku bi destkariya wan ya serbazî di dewleta gedin de ji bo şerê rêxistina terorîstiya Daişê bikarekî normal dibînin ji ber ku ew ango hêzên pêşmerge beşekî serekîne di hevpeymaniya navdewletî de ya ku di mehên vê dawiyê de hatiye pêkanîn. ئێمە عێراق و چل دەوڵەتی بیانی هاوپەیمانین لە هاوپەیمانێتێکی ستراتیژی نێودەوڵەتی دژ بە جەنگی داعش. ئەم هاوپەیمانێتە حکم لەسەر عێراقیەکان و کوردستانیەکانیش دەکا بۆ هاریکاریکردنی جەنگی دژە داعش و بۆ بوونمان لە سەنگەری جەنگی دژە داعش. Di mehên vê dawiyê de piştgiriya serbazî Amerîkî û welatên Rojava ya ji bo Kurdistana Iraqê hate çareserkirin û bû bi awakê rasterast bê ku biriya Bexdayê be. Ango nemama wekû salên derbasbûyî dema ku hikûmeta Malikî li ser wêyekê rişt bû koçekên welatên Rojavayê û Amerîkayê biriya Bexdayê herên herêma Kurdistanê. حکوومەتی عێراقی پێی خۆش نەبوو ڕاستەوخۆ ئەو چەکە قورسانە بگاتە دە زێزی پێشمەرگە کۆنتترۆڵێکی دروست کردبوو لە مەتاری عراقی هەموو ئەو چەکانەی بێنە عراق بپشکنرێن دوای بێنە کوردستان ئەوش لەبەر ئەوە بوو چەکی قۆز نەگاتە دە زێزی پێشمەرگە و ترسی ئەویان هەبوو هێزی پێشمەرگە بە جۆرێک بە قووەت ببێ کە شەڕی ئەوان پێ بکە و خوێندنەوەی عراقی خوێندنەوەیکی غەڵەت بوو بۆ داعش. هێزên siyasiyên herêma Kurdistanê danûstanên xwe yên rasterast yên duwarê serbazî de bi hevpeymaniyên xwe yên kem dira bi karekî normal hejmar dikin. Bi taybetî dema ku pirs bi pirsgirêka wan yan jî bi asayîşa wan ya netewî ve girêdayî be. Sebeba vê yekê jî ew e ji ber nebûna baweriya Kurdan bi hikûmeta Bexdayê û ev jî ji encamê reftarên hikûmeta Malikî bûn yên di salê derbasbûyî de çi di derheqê Kurdan de yan jî di derheqê Sunniyan de. وللأسف الشديد هناك صراع سياسي بين الإقليم والحكومة المركزية. مخابن جبر ناكوكيين سياسيين دنابرا هولير و بغداية دا حكومتا عراقي بآوايكي بيويست أفكاريا پشمرگان ناكا لوما جمافي كردستانية پشگرتيا و سربازي جهر كسي قبول بكا جبر ام بتنا خواه نكارن لهمبر ترور راوست. و پشتی رێکەفتنامەیە داوی یا di navbera hikûmeta Bexdayê û Hewlêrê de ya li dor pirsgirêka petrolî ku heyama çend sala bû nedihate çareserkirin hin çavdêrên siyasî dibînin ku dibe hikûmeta Ebadî serkeftineke din bi dest bîne û hevpeymanî yan jî li hevatineke baştir duwarê serbazî de bi hêzên pêşmergara pêk bîne. Şêrwan Mel Ebrahîm, Orient News, Hewlêr.